bontadi sunang ibombini awetadi sekanos akinang. Minister Larmony, Minister Victorina, Minister van der Horst, vertegenwoordiger de heer Brons, demás invitado ng special bontadi ibombini sekanos akinang na momento ku nos tabay comemorar víctima ng krimen Segunda Guerra Mundial y a la vez nos lo bautiza buki de executie van Diana Marquez zijn vader. Nos lo comisa con una introducción cual ta mara defunto ng di Higuera, sigui pa un trompetista, nos lo tiene 2 minutos de silencio y también nos lo sigui e ore que parte oficial, cuta himno, bautismo de buki, entrega de buki do di Señor Nazir, palabra de Diana Marquez, palabra de presidente de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao, palabra de presidente de Straf, palabra de minister de SOAW, entrega de buki na minister y algún persona más, entrega de petitie, nos lo clausura con el himno y después de eso nos lo tiene junto un momento informal. Pues aquí me que pasa over para el momento crucial de avetadi. Me te pidi Nazir para biniser kami aquí nang. Goedemiddag. Alle autoriteiten, ministers, vertegenwoordiger van Nederland, de heer Brons. Het is een bijzondere dag. Vooral de aanwezigheid van Nederland hier is van belang. De heer Wim van Lamoen, voorzitter van Straf Sindicato Tradonan Aduana y Fiscalia, de heer Randall Bruut, die hebben het mogelijk gemaakt dat deze dag op deze manier de slachtoffers op deze manier herdacht zullen worden. Het is nodig dat we het op deze manier doen, tot nu toe. Vanochtend hebben we gemerkt dat er op Wijgat de doden herdacht zijn, maar 16 arbeiders die op een onmenselijke manier zijn omgekomen, die zijn niet herdacht. De hoop is dat het in de toekomst wel zal veranderen en dat ook aan deze 16 mensen eer zal worden gebracht. Eén punt heb ik toch, dat punt wat me bezorgdheid heeft doen ontwikkelen, is de vlaggenparade wat ik op Wijgat gezien heb. Ik merk dat de aanwezigheid van Nederland nog sterk aanwezig is. De ereplaats van de vlaggenmast is nog steeds bestemd voor Nederland, dat is links. Ik hoop dat het volgend jaar omgekeerd is en dat de linkerplek voor Curaçao is en rechts Nederland. Zoals hier op de juiste wijze. Dat zijn emotioneel, psychologisch heel belangrijke aspecten. Het militair aspect mag wel op de achtergrond komen, want het wekt angst op. Het heeft
voor de koloniën een heel andere betekenis dan voor Nederland. Dat zien we in Indonesië, in Rawagede. De veranderingen die komen. Van de 15 oorlogsslachtoffers die op 20 april 1942 gevallen zijn, is er genoeg bekend en verteld. Maar 1 slachtoffer hebben we het bijna nooit over gehad. Dat is Henry Benjamin Marquez. Deze Curaçaoenaar is bij de olieraffinaderij op Aruba, Lago, doodgeschoten, omdat hij in het vooruitzicht zag dat Curaçao eindelijk vrij zou worden. Hij dacht, als de Duitsers Nederland bezet houden, dan komen wij vrij. Oké, dat is een gedachtegang. Dat was zijn mening. Hij was in debat met de militairen. En in plaats van die vrijheid kreeg hij die kogel. En een ander vervelende kwestie is de krijgsraad die de militair wel berecht heeft, maar dat het een executie is geweest, heeft hij over het hoofd gezien. In deze publicatie laat ik overduidelijk zien dat er sprake was van een executie en dat de rechters de valse getuigenis hebben gewoon gelaten zoals het was. Ik heb dit boek kunnen publiceren na kennis gemaakt te hebben met de dochter van dit slachtoffer, Diana Marquez. Al jaren verzoekt zij instanties om haar vader de juiste plek te geven. Haar mogelijkheden waren beperkt. Toen ze verleden jaar de CEOC benaderde, zag Wim van Lamoen en ik toch mogelijkheden om deze geschiedenis toch actueel te maken. Vandaar dat deze dag ook een speciale dag is, dat Henry Benjamin Marquez eindelijk erkend wordt als oorlogsslachtoffer, slachtoffer van een oorlogsmisdrijf in wezen. Maar dat is mijn analyse en de discussie zal losbranden. Een moment van aandacht is ook de trauma die deze kwesties veroorzaken en een negatief effect wat ontwikkeld zou kunnen worden. Namelijk schenden van mensenrechten en niets aan willen doen. Dus daarom hoop ik dat minister Plasterk heeft wel enkele jaren geleden een andere mening gehad, maar nu met de betrokkenheid van Nederland op een andere manier, denk ik dat hij of zijn toekomstige collega, want zo lang zal hij het niet maken, wel een ander standpunt moet gaan innemen. Laten we dat hopen. Ik wil het hierbij laten. Ik dank u voor uw aandacht. De 16 slachtoffers zullen bij hun namen genoemd worden. Henry Benjamin Marquez, Nung Che Lim, Yu Sio Kang, Lang Shun, Chao Soa, Ram Yu Sem, Shong Fan,
Shang Yam Si, Feng Xin Yin, Xiong Ming, Lao Na. Mi que kapilito rin nilang para pa nos tene maling silencio. Masyadanki y que reconoce presencia de nuestro presidente, señor Whiteman, y también de parlamentario, señora Constancia. Ita pidi siya de faz pasilanti koneksyon ko himno. Señora Montari, ave da cumplir cabalmente con la petición de ver la los papios de señor Primer Minister Whiteman. Di canta el himno en su totalidad. Lantanos vos van canta grandeza di Corso. Corso isla chiquito, barranca de la mar. Corso no está estimado, arriba turnación. Bo gloria nos está canta, di eternos corazón. Nos pueblo tin su lucha, mas semper nos tin fe. Di logra dentur tempo, victoria di trabajo.
Banduna dinos parti pe isla prospera, laganos uni forza, pasina triunfa. Nos patria nos da demostra honor y lealtad, mezcosna e bandera, unión de nos nación. Banduna da poco, padunanos país, luchando uni pa libertad, amor y comprensión. Y ora nos taleu foicas, nos turta recordar, Corsau su solo y playanam, orgullo di nostur. Laganos gloria, creador, tur tempo y sin fin, que la así nos digno. Di aiudi corso. Queríamos adelante, señora Márquez, Diana Márquez. Queríamos adelante, Nizar Macdumbax. Queríamos también adelante, señor Wim van der Moon. Buki. Buki. Terus Boleh? Okey. Okey.
recordando el día que mi tata a perder su vida, trágicamente asesinado por un joven militar. Pero prometo que sigue, me que dirigir una palabra cortico de gratitud al señor Nizar McDumax. Señor Nizar, ik wil u nogmaals hartelijk danken voor het prachtige boek en voor al het werk dat u heeft verricht om dit mogelijk te maken. Woorden komen mij tekort om te zeggen wat dit voor mij betekent. Dank u uit de grond van mijn hart en ook namens Wijlen, mijn vader. Mi tata tinha apenas 43 años. Dia un joven militar a quita su vida. Mi acorda for di chiqui, mi tabata tristo, pa sobra papa amori bailagami. Después ora ma comprende, que mata nanga mate, ma rabia, e mi rabia así crece. Mi pora comprende. Anto más grande mi bira, más pio e rabia tabira. Mi no pora aceptar con un gente por quita un otro su vida así na ei. Na un momento dado, ma comisacana caminda de Ministerio de Defensa na Holanda, so mi tawa tabiba ayanang. Pero ni gente no pora satisfechar el pregunta comiting. Pa sobra, lesando lo que el documento nang, mi ta mira ku kos nang no tawa ta manera taskibi. Según mi me cierta ti más cos. Ain pasa matopa, señor. Sorry. Nizar. Sorry. Señor Wim van Lamoen a presentarme na el señor Nizar. Después, como explica el señor aquí, mi dolor, él permite mi para hacer todo posible para traer a verdad arriba mesa. Él tiene su palabra. Y él viene para mí una sorpresa grande con un buque. Mi no verwacht ese. Den el buque aquí mi por lesa, kiko a pasa de verdad. Mi tata no ha traicionado ni un gente. Estaba que su corazón libre. Mi ta quiere que toda gente riba mundo que para lugar camina en tabiba ta libre. Que mishi un otro gente llega que el lugar y manera ta dinang eta anto manda riba je. Un pregunta también que siempre me queda con él. Comporta posible que gente nang sinta para mí no bisa riba un trono, pero sinta riba ng stool, dusha ya ta saka joven nang di un país o di nam país pone nang bira militar bay mata gente de un otro país que no conoce gente na mes. Es soldado. Mi tabay guerra. Mi tabay mata. Of mi tawardo mata. Awe, mi tapaga. Mayang, mi tapaga. Mi ta sige puntra. Comporta possível. Que direito nanting? E pergunta mi ta quere mi ta muri bay kune. Meskos ko mi tata a muri bay kune. Mas senti sempre presença de mi tata. Perdia mi ta chiquito. Según mi ta bira grande, mi ta sentia. Anche mi no a conocer, mi tata tinha apenas 3 anos. Num momento dado, año passar, algo promete que me topa o senhor aqui, mas senti ele junto comigo. E mas senti lo que está senti, mas senti lo que la bisa. Mi no por qué da que tu mas. Ta un crimen, ora verdade ta bisa. Ta un crimen, ora lanta para e enfrentar. No, crimen ta, ora bobida wardo kita. Bisando é verdade, que para siglo ta escondi. Bisando é verdade, que para siglo ta desmenti. Matar, arrancar fora de mi ser não querer. Para um jovem militar, sua mesma vida destruir. Depois de 75 anos, me não por que daqueto mais. Assim, por fim, me persegue, me caminha na paz. Pergunta só me tem. Como porta possível? Henry Benjamin Marquez.
Mi que traduciele un rato naar Hollandees, si te permittimi. Ik kan niet meer zwijgen. Is het een misdaad als de waarheid gezegd wordt? Is het een misdaad als men opstaat en een confrontatie aangaat? Nee, het is een misdaad als je leven ontnomen wordt. Een misdaad is het als je wreed gedood wordt. Een waarheidzeggend die eeuwenlang verzwegen wordt. Een waarheidzeggend die eeuwenlang ontkend wordt. Gedood, weggerukt van mijn geliefden. Door een jonge soldaat, zijn eigen leven verwoest. Na 75 jaar kan ik niet meer zwijgen, zodat ik mijn weg in vrede kan vervolgen. Ik heb slechts één vraag. Hoe is het mogelijk? Henry Benjamin Marquez. Dank u wel. Que llama adelante, presidente de Stichting Herstel Oorlog Curaçao, senhor Nizar. Ik zal het nu toch kort houden. De emoties van Diana Marquez, die zijn nog in mijn lijf. Het is niet niets als een dochter, de andere familieleden op deze manier hun rouw moeten verwerken. De details zijn nu bekend geworden, maar dat doe je niet met mensen. Met deze publicatie hoop ik dat het rouwproces alsnog afgerond wordt. En één ding heb ik geleerd van anderen. Je moet nooit een ander haten. Op het moment dat je dat doet, dan is het einde. Dus dan beteken je niets meer voor jezelf en voor de omgeving. Dus dat deze kwesties besproken worden, beschreven worden en herdacht worden, is een signaal naar de andere partij om iets te doen. Dus hierbij bedoel ik Nederland. Dus we moeten minister Plasterk proberen nu dan toch aan een kant te zetten en dan om het hoger op te zoeken. Wie weet dat het niet alleen voor Diana Marquez en haar familie goed zal zijn, maar ook voor de nazaten van de 15 vermoorde arbeiders van Shell. Want hun familieleden, hun kinderen weten niet eens waar hun vader op dit moment is geweest, begraven geworden, verdronken. Nee, die informatie weigert minister Plasterk aan de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao te overhandigen. Maar die gegevens zijn er. Wie weet dat dat alsnog gebeurt, kunnen de nazaten misschien hier komen om hun dierbare laatste eer te bewijzen. Dus, en ik wil de ceremoniemeester vragen, want het is van belang wat de CEOC vandaag bereikt heeft, is dankzij de Curaçaose regering ook. Dus naast de hulp van Straf en Wim van Lemoen. U ziet het, de Curaçaose regering heeft in 2012 deze mensen al erkend als oorlogsslachtoffers. Nu verzoek ik de ceremoniemeester om de premier van Curaçao even de gelegenheid te geven om 1 minuut het woord tot de aanwezigen te richten. Premier, u bent welkom. Buon tardi, dank u, senhor Nizar. Bien. La señora Márquez, palabra no así elocuente, pero así profundo y así sincero. Y así sincero. Ahora mi invitación, más bisa meneer van Lamoen con mi nota papia en ocasión aquí, pero más realizar mi mes, que no está vivando de momento que botindi
abre boca papia. No tem sentido de quedar quieto mais. Ahorita um dia especial, para sombra ma comissário dia, com doden herdenking na White Hat. Nós põe krans. Bani nuevo passar a Wemeinta. Depois de nós vai na Santana Militar, que tem na outra banda, mais ou menos banda de 10 horas passar, e não também nós põe crans. E agora que não está aqui, de um acto de comemoração, de recordatório de lo que ha sucedido. Tú eres aquí producto de guerra, guerra. Y tras de guerra, o como motivación de guerra, siempre tiene componente económico. Es decir, para motivo de economía, está organizada guerra, pero también hoy en día guerra está una forma de economía. O sea, fabricación de armas para matar gente está un negocio, está una economía. Y tiene país que ahora en la economía hay un dip para no back, está organizada una guerra. El acto aquí, maneira uma visa, dia 20 de abril, está um acto de consciência. Nós temos de acumular conhecimento. Então, esse é um processo de consciência. Esse está trazendo consciência. Suma de conhecimento. E especialmente para Corsau, então esse é o motivo principal para o qual me pedi palavra. Nós estamos um país em desenvolvimento. 10, nossa visão está construir um país novo. Pero ahora nos WAC, lo que passa aqui nos vai back, nesse, nos tende discurso de senhora Marques e nos analisar lo que está passando no mundo, nos está puntra nos mes se nos assinha de lo que passa. Que nos assinha? E agora você coisa que está malo, está para não repetir. Pero contrário da verdade. Mundo não avança. Al contrário, maneira mais vista dia 20 de abril, den último 10 para 20 anos, mais gente ha morrido em conflito não bélico que a totalidade da Segunda Guerra Mundial. E hoje em dia, nós temos sistema mais sofisticado para conduzir guerra. Nós temos drones que nos prepara com um joystick, um caminho, mata gente na outra banda. Pero não somente tipo de guerra é, nós temos uma guerra agora que o Corsau também está participando em. Está guerra psicológica. É guerra mediático, é guerra econômico, que está aplicada de uma forma muito sábia hoje em dia no país, nós temos país vizinho. E se vão analisar a publicação em corrente, bota mira com Corsau também está participando de guerra psicológica, e guerra mediático. E você, Kiko? Contra gente não democraticamente elegida, contra escojo de maioria de um pueblo, sea votar de acordo ou não. Pero hoje em dia, o sistema está mais fácil. Medio de comunicação está blasfemia ou criar uma imagem e está justificar depois tu acto contra direitos não humanos.
Guerra não mais existe mais. Guerra é persona ou governante. Cusco é para guerra, está governante que a desconhecer tur direito humano. E que as coisas para danhar nosso meio ambiente de uma maneira devastadora. Cultura consequência que tem. Apesar de eles estar aqui, hoje em dia, nós temos mais gente refugiada, nós temos mais gente excluída fora da sociedade, por de acto de desconhecimento de direitos humanos. Ojalá nos pensa muito mais profundo riba e tópico aqui para nós tur ajudar a criar mundo melhor e unir-nos mais na Bosnia que está grita maneira senhora Marques avisa para eliminar a guerra dentro forma essa é a única maneira para realmente começar do contenido na direito humano. Contrário, significa botar papel coisa, antes botar outra coisa. Bom, nota sincero. Direito humano significa que todo ser humano, em sentido material, mas tem aí espaço, tem casa, trabalho, terra ou comida, entrada. E em sentido espiritual, liberdade de religião, liberdade de educação, liberdade para programa não social que escorre. E em medida em qual governante no mundo reconhece não lo sabe administrar poder de uma maneira na direita. Hoje em dia, produção econômica, ganância tem mais valor que ética. E está ser sostener do meio de comunicação e me está volver a repetir meio de comunicação para sombrar hoje em dia é a arma mais potente no mundo. E nós estamos realizando mesmo que nós está fazendo. Láganos coger consciência e donar contenido na direito humano. Danke. Danke, Mr. Presidente, pela palavra ng bom escolhi. E me quer invitar a mesora também, senhora Ministra Lamoni, para dirigir a palavra. Boa tarde na tudo presente. Me te quere a tarde palavra ng nota hope. Nós me separa quieto, mira lo que passa 73 anos passar. Anto laga nós decidi para nós mesmos e assim compromisso que é morto de pessoa aqui não estava em vano. Se nós mira back awe que se nós por visa quello que não que pessoa aqui a perde na vida pe que se awe tem cambio na situação aqui. Não a perde na vida justamente para sair para o direito laboral. No momento que nós nos confrontar a trover com o mesmo fenômeno roubo estrangeiro, abuso laboral, então nós temos para quieto como cidadão do país aqui para que a direção que nós que vai. Mas é o que passa, jamais e nunca me se volve a passar. Pero esse MC13 que nós cada consciente que a vida de gente é importante, então de maneira ministro presidente bisa direito humano está no primeiro lugar. Não tem que dar nada mais de desejar a família não. Houve força que perdida. Me te volver a repetir, não larga a pessoa que subida abai em vano.
Laganos hacía algo por 10 aquí. Masha dank. Danke, senhora. Miki pidi pabindilanti, senhor Nasir. Anto, enviamos, ministro presidente. Dank u. Hierbij wil de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao deze petitie aan u aanbieden. Inhoudelijk gaat het hierop neer om Lees je even door en maak ik zo Oké. een foto. ja, Neem maar eerst, lees maar. ik zal het maar. Inhoudelijk gaat het hierop neer dat de stichting, dus aan u, ik zal het volledig lezen, gelezen de landsverordening houdende voorzieningen betreffende de verzorging van oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Publicatieblad 1943, nummer 2002. Vaststellend onder artikel 1 dat oorlogsslachtoffers zijn ieder aan wie oorlogsletsel is overkomen. Dat artikel 2 lid 1 echter stelt dat deze landsverordening niet van toepassing is op niet-ingezetenen. Dat dit indruist tegen de staatsregeling van Curaçao, met name artikel 3, dat alle die zich op Curaçao bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld zullen worden en dat discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. Dat dit bevestigd wordt in zowel het verdrag van New York als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat dit betekent dat niet-ingezetenen niet kunnen worden uitgesloten van het zijn van oorlogsslachtoffer. Dat het uitsluiten van niet-ingezetenen van het zijn van oorlogsslachtoffer leidt tot grove schending van het recht. Dat de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao onder andere ernaar streeft oorlogsslachtoffers die status te geven waarop zij recht hebben. En hierbij verzoekt de stichting u dringend de landsverordening houdende voorzieningen betreffende de verzorging van oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden, publicatieblad A 1943 nummer 2002, artikel 2 lid 1 in diervoegen te wijzigen dan op niet-ingezetenen en wordt verwijderd. Dus en wordt verwijderd. En gaat over tot de orde van de dag. Alsjeblieft. Foto moment. Ja. Foto, dat is ook niet.
después, como topa, mucho hombre na, como estaba ta mira, hopi bia or mi bin Corsao, estaba ta vende su verdura na barco, com su macaco. Então, viaje ma bini back, estava tete ma puntrape, lugar después ma topele ela bira drogadito. Corsao, onde botar? Corsao, ta esconde, of ta pa sempre ba somenta. De em cada esquina ma buscabo, pero lo que ma encontrar, no ta ni sombra de lo que dia botaba tata. Mi coração, bo coração, mi ta tende bate, ni bo grito resonar. Corsao, ta esconde, of ta sempre ba somenta. No por laga Corsao somenta, no por laga nos me somenta. Corsao, bo coração ta palpita, yen de ansia, tristeza e dolor. Mi ta tende bo ola nang llora, mojando bo barranca cu awi wowo. De escuridad y silencio de anoche, ora grito ya no llega bo rea, bo ta hala rosea. Sin embargo, bo no por sosegar. Entera noche, bo ta queda lanta, purbando cu turbo forza de penetrar den corazonan de muyunan cu pa ta lubidabo. Bo pa denta sagudi, bo grito de amargura ta ressonar. Casi já bo no por resistir, e bo que laga bo scouder nang colocar. No, Corsao, no pega sonho, queda lanta, sigue grita, sigue purba penetrar, den e coração nang awor duro será. No perde esperança. Tene fé que dia nos lotei e uni nos lo lucha para bo paz, tranquilidade e prosperidade. Danke sehr, Papa. Bonita palavra, não? E de forma não se passa na parte oficial, lá nós toch terminele o himno de Reginald Fidal. Lantanos vos bam canta, grandeza di Corsao. Corsao, isla chiquito, barranca den la mar. Corsao no estás estimado, arriba turnación. Bo gloria nos ta canta, de eternos corazón. Nos pueblo tin su lucha, mas sempre nos tin fe. Di logra dentur tempo, victoria cu trabo. Bamduna di nos parti, pe isla prospera. Laganos uni forza, pasina triunfa. Nos patria nos ta demostra honor y lealtad. Meskosna e bandera, unión de nos nación. Nos vida lo poco, paduna nos país, luchando ni pa libertad, amor y comprensión. Y ora nos taleu foicas, nos turta recordar. Corsao su solo y playanam, orgullo di nos tur. Lagam-nos gloria, creador, tur tempo y sin fin, que la así nos digno. Di
tayo di korso. Gracias. ¿Me escucha algo aquí, no? Si me permite, digo que vai lagi aquí. El discurso del señor primer presidente, señor Ben Whiteman. Mi non d'accordo con la storia, ma tiene un discorso che è impressionante, ma ne va una. Danke. Danke